एक हुबले जनमेट एपी वारो की प्रलोक नेग जनमेट की खुबोर मन की कमनी वा का एक्ट्रेस जूही चौला द परछा को या का 5G का वमुट की उस्तांग परछांग हापो करी इंडिया छुआ उस्तांगी छकी खुबोर लरंग क्वा छो छो भी उ आप उसन्याव या कम की नी की खुबोर है कितें पनार स्न्याव भा इमन से न्यंगा दे वा सब्सक्राइब भी बट कसी भी हाउ टू डोरबेल वा एम है तू खनंग वा यो यो छो छो भी या कम की नी की खुबोर ते तोन्स डांगी छकी खुबोर कई का 5G तो का वायरलेस नेटवर्क को वा ओंकी का 5th generation कनी तो सकवी का जेट नेटवर्क का वडंग थमे का वहे भा का वडावन हेजिनिम योंग ई हदेन कत्तु कनिसनी तंगवा कम वमन कत्ते छुआ उस दंग की या कनी का 5G दबोन किजिंग थबा वडमी मंदा ओंगी 5G स्न्याव सुक वे स्न्याव बंग भा उपनेम काम यका वे हेलियंग का नेटवर्क मबो yaklam speed भा को कम वा द यो जिंग टीवी नकिवी वन किरी की वर डेपनेम काम यका लदे yakलमी हे जिंग खलन योंग कते का 5G द एम का वी का वीडियो वा ओंग तोम चेथी वा लदा डाउनलोड फिल्मी आर फाउंड रुकता दा का 2G का जो का फिल्म दाउ छिम पोर को नरू मिनिट दा का 4G तंगवा दो ले पॉइंट फ्रा सेकेंड ही उचिम पोर को दा का 5G इश खलन भा का 5G दे तंगवा दसन्यावी यकीवा ये परछा वा कते का 5G दसन्यावी ले वा बोन की ब्रू वा ओंग वा का 5G वाले ते वन का कुजुट COVID-19 इवम तो इजिंग सखियत का 5G वा का कोरोना वायरस मेम जिंग ये तो को तंग खजक ले दसन्यावी ले वा की सरकार की लीडर वा बोन की सेलिब्रिटी दे परछा की या का 5G हेलियंग कच्छाई का खिया हा का इंगlang साlang योंग ई की प्रो लदे yaklam वनी हेलियंग की मरात मरियंग हा उसनेम 8000 खटप्रा हरी नेदरलैंड हा दो आर स्पा खंडे फाव न्याव तली की सिम वयप हापो कपाक बट दबोन की वांग वले का 5G नरै hakate का पोर मपु एमुसदंग भा की या कते का 5G दम ले की वांग वयप की ती की सिम वले का मोबाइल नेटवर्क रेडिएशन ते nakate kar kom ong wa nakate kar kom jia da chim jing mut ki badda akki ya ka wi ka film ko wapartui robot 2.0 wa ak u actor Akshay Kumar da bon ki wa pai da yo ya ka te ka film wat nga hile chimet da de pa yo ya ka te ka film da ak badda panlai story ki ya ka wa yap ki sim nei daw ka mobile network radiation nre da da yaklami ya ka jing sakhiet ka wada chem ki वा यप किते की सिम नतो नाका मोबाइल नेटवर्क रेडिएशन हनरै व बाम की येउसो व मनबी उसो वमहो यु बाम की व अंकी द कक्तेन फरेंग उ पॉइजनस बेरी हदे नैते वन हा उसनेम 8000 खटखंडे व हा उसनेम 8000 आरफाव दस डंग का कुजुट कोरोना वायरस ते द पोर बियंग कक्तेन छैते द बोन की व अंग वा का कोरोना वायरस वन को नैदा व हे का रेडिएशन योंग का 5G का वमतो इवा सखियत नेभा लदे yakलमी वाका कोरोना वायरस द एम का वीडियो वाका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने का WHO द ओंकी वाका वायरस मी को लाई नेपोर ना का रेडियो वेव ने का मोबाइल नेटवर्क का वायरस जिया को ना की ड्रॉपलेट्स मंदा एम की वखाई को ने सनरे क्लेम त मोक्तेन वे मंदा डेप्तबा भी चकिथा व डेप्तबा की तुगी ब्रू की वदा यो या कते का कुजुट डेप्तबा भी चखमत चखमुत चकतेन क्लेम साइकती नहीं तई दाव wat ka sarkar le da pha sap ki ikimas we da pha saikti ki ne da pha sanitize ki yikikti yong i khamtam hawa one in a light ne hawa lai chalai te ka jingkali wa mi ka te to chwa us dang ka 5G ha India wireless dang ki bru u ya parcha ya ka ne bha ha India tangu parchang ki ka lem pu em ida wa parcha wara ki bru ya ka 5G ne bha ha ki v1 ki ri ki wada pan em kam ya ka te ka 5G da bon ki bru wada dang u ya parcha but there yala yami pat ba ki nei daw wayo limit information ki nei dei daw ha India wat ladam pus dang ki ya ka 5G tang dabon ki sarkar ki leader wat ki celebrity ki wada stang ya parcha wa ka te ka 5G kam wa man kate wa ka actress Joohey Chawla ka waju ak film Bollywood mo ngai jan phi le TV pika da parcha ko
ya ka rayong ka sorkar wo sedang perchang ya ka 5G hapo kari India batle dalle ko da ka case ha Delhi High Court khnangwa yo khangki ya ka te ka 5G ha India hengai iyong ka samen da ongko wa ka 5G radiation he ko chispa cha na ka 4G nei te daw si bha ko kta bha ko ya ka chai ka khia nei ka imlang sa lang yong ki bru but yong ki marat mariang wa yong ki ding ki prau ki wa em sodong haperthai katika actress Juhi dale ko ya katika case nei daw kam wa man kate ha India da mut ki usdang perchang hadu nru banai ya ka 5G hakin rutali ki sor he ki wa kan thop ya ka Delhi Kolkata Mumbai Gujarat Bengaluru wa ka Hyderabad tang wa kate ka 5G ye ka ukta ya ka met yong ikibru ki marat ki meriang wa ki deng ki prau wat ya ki wiwan ki judging im ki wa em hapo ka perthai nei daw wa khlan ka radiation yong ka daong ka actress Juhi u lawyer ka Juhi u Deepak Khoshla daong wa ka te ka actress mem u ya percha ko wa ka 5G tangwa daong wa percha ko ya ka te ka radiation yong ka nei bha katkam wada tho jingtip ka World Health Organization ne ka WHO daong ki wa ka 2G le kta bha ko ya ka chai ka khia yong iki bro telade ya klam pathani ya ka 5G dang khlan chu chu ko chispa cha ya ka level wa em katte kate ka actress dangai ko wa ladajia usdang ki ya ka 5G hapo ka ri India daw bon ki bro ki wayo ya ki chut cancer ki heart ailment wa ki diabetes nei bha kam ki ni ki jai ki chut to ki chut wajia na ka electromagnetic pollution ki wayo ki na ka wireless mobile phone technology ki wa yapan em kami hakini kisngi u lawyer ka Juhi da ongo wa ka 5G kta ko hawaro ka met yong ikibru wat heliang ikai pun nto du hakani ka pateng nrai ha ka pateng ka wadawan le ka sorkar redep ongko batle redep e bor ko ya ka telecom company wo perchang ya ka 5G hapo kari dei wapan sakhiat ki wam em upan em kam ki ya ki tiar China ladai kalami waki wiwan ki ri hapo perthai redep sedang we redep panem kam ki ya ki 5G kam waman katte kam ki ri US UK Europe Middle East Australia wa ka New Zealand hapo ka China les pa supawi tali ki sor hapo ka USA ars pa nya pa kande tali ki sor ha South Korea prabausan tali ki sor ha Spain san pauli tali ki sor ha Canada so phau kande tali ki sor ha Australia le phau nya tali ki sor ha Saudi Arabia ha do le phau nya tali ki sor hai ki wa depan em kam ya ka 5G Rishi Agarwal u founder ka Mumbai Sustainability Center wa u Erendip u Telecom Observer Media nama da ongki wam tharayu to wayo kujut cancer diabetes kibru nei daw ka radio wave hnrei na karukom im nei rukom bam hi kibru nei liang ka sorkar wanda ongko wa ka 5G safe ka open em kam memu ma ko kamba snyawi he ki kubor haki social media ne ki internet iwa khaddu wan katkam wa ong ki scientist ha o to hi nei daw wa khlan ka radiation ye ko ukta ya ka chai ka khia yong ikibru nei ba ka radiation kta ko ya ki tissue wa em hapo sni do yong kibru tangwa ladaya kalam wan i ya ka COVID-19 jing ya to ko wa ka 5G te du ite don hi nga kwa open snyao chepi te snyao pha hamda mu ya subscribe your new channel khublai chi bon ye phi waro 6000 ngo